Ubu rero amarushanwa yacu agiye gutangira, abanyempano biteguye. Ubu rero reka umwanya tuwuhe DJ n'abakemurampaka babashe kuza gutunganya ibijyanye n'ayo marushanwa. ubu ngubu tukaba tugiye kwakira abanyempano banyu mwahaye amahitsi. turatura abanyempano barindwi, muriteguye? Abanyempano barindwi bagiye kuba bimanukira ahangaha batugaragariza impano. Muragenda mubibonera, kandi turabasaba ko muza guha amahirwe abahanzi banyu, mukabafana mugahaguruka. Reka twakira uwa mbere atangira zo dususurutse. Inyoni ziravuze mukaryamire nk'abaswa, mutinde mu kirago kuko akaza ari kare, mu mijyi Rwanda kagare. Abahungu abakobwa bitonda ntibasiba kujya kwiga. Ndeka nyamagabe mbona wishimye n'iki cyabikuteye, natwe tugifasha erega yikomera nk'abanyeshuri. iyo mbona umutima ungana yakinanya ubwiza twikemura, ntabwo bujijwe ndabaza kuguza uguruka nk'aho
akana kakadegera kibaga ibigori by'abaturage, rimwe kajya kwiba izo kirakarya, kabura umuvuzi wakagombora. Bana mwese mwiga mwirinde kwiba, mutazaba nkako kanakibaga. Reka uno munsi ducumbikira ahangaha, reka mbabwire ngo ejo tuzakomeza n'abandi banyempano basigaye ntizacitswe, harimo n'umusitari wanyu kiyemeye. Ejo akaba aribwo tuzakomeza tureba n'indi uzegukana ku munsi w'ejo, nibwo hazatangwa n'igihembo nyamukuru cy'ibihumbi 100 ku munyeshuri wa mbere watsinze n'amarushanwa yo kuririmba. Nababwira ngo reka mbasigaye mu karirimbo ejo ntimuzacikwe.